Ndabashuje abanywanyi b'Agaseke k'amakuru mu karere. Mbere yo gupfundura k'uyu munsi reka mabwire ko Perezida Kagame yagize Dr. Nsengiyumva Minisitiri w'Intebe yari asanzwe ari Vice Guverineri w'Banki Nkuru y'u Rwanda. Dr. Nsengiyumva yari asanzwe ari Vice Guverineri w'Banki Nkuru y'u Rwanda. Umwanya yagiyeho tariki ya 25 Gashyantare umwaka asimbuye Dr. Edouard Ngirente wari muri izi nshingano kuva 2017. Mbere yaho yabaye umunyamabanga wa Minisiteri y'Uburezi kugeza 2008. Mbere yaho kandi yari umunyamabanga wa Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Afite impamyabumenyi y'ikirenga yakuye muri Kaminuza ya Leicester mu Bwongereza. Minisitiri w'Intebe mushya afite ubunararibonye mu bijyanye n'ubukungu. Yakoze imirimo ijyanye no guteza imbere za politike, amategeko ajyanye n'ubukungu n'ibindi bijyanye nabyo. Mbere yo kuba Vice Guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu yakoze mu Bwongereza wari umujyanama mukuru mu by'ubukungu muri guverinoma y'Ubwongereza mu biro bishinzwe imihanda ya gari ya moshi. Yakoze kandi nk'ushinzwe ubukungu mu ishami rishinzwe abakozi n'izabukuru muri leta y'Ubwongereza. Kuva muri 2014 kugeza muri 2016 yakoze kandi nk'ushinzwe gahunda n'umushakashatsi muri Refugee Action hagati ya 2009 no kuza 2013. Afite impamyabushobozi y'ikirenga mu bukungu yakuye muri Kaminuza ya Leicester hagati ya 2011 na 2015. Afite kandi masters mu bijyanye n'ingamba z'ubukungu n'imicungire yabwo yakuye muri Kaminuza ya Nairobi n'impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya Kaminuza mu bucuruzi yavanye muri Catholic University of Eastern Africa. Itegeko nshinga ry'u Rwanda risobanuye ko iyo Minisitiri w'Intebe yeguye cyangwa se avuye ku mpamvu iyo ari yose bituma n'abandi bagize guverinoma begura. Repubulika yakiri kwegura kwa guverinoma iyo Minisitiri w'Intebe akumushyikirije. Guverinoma yaguye ikora gusa imirimo ya buri munsi kugeza hashyizweho indi guverinoma. Iyo Minisitiri w'Intebe avuyeho biba bivuga ko na guverinoma igomba kongera kurahira. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabuje ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa gukorana n'umutwe wa FDLR. Zibwibutse ko uwo mutwe wafatiwe ibihano ku rwego mpuzamahanga. Ni ubutumwa bwatanzwe n'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika Tony Bruce kuwa gatatu, ubwo bwasobanuraga uruhare rwa Amerika mu kugarura amahoro muri Kongo Kinshasa ndetse no mu karere muri rusange. Tamibukije ko mu ngingo zikubiye mu masezerano y'amahoro u Rwanda rwasinye na Kongo Kinshasa mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu bifashijwemo na Amerika harimo gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Yavuze ko Amerika isaba Kongo Kinshasa guhagarika ubufatanye n'umutwe witwaje intwaro. Amerika none ibyafatiye ibihano kandi igakurikirana abakorana nabo bose. FDLR ni umutwe washinzwe n'abahoze mu ngabo zatsinzwe ex-FARE, interahamwe n'abanyapolitiki bahoze muri leta y'Ubunani Habyarimana, bamwe bagize muri jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 mu gihe yitwaga Riri yagabye igitero muri pariki ya Bwindi muri 1999 yica abantu 9 barimo abakerarugendo babiri b'Abanyamerika. Iki gitero cyatumye Amerika yishyira ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba. Mu myaka irenga 20 ishize Amerika yashyizeho ibihano ku bayobozi batandukanye ba FDLR birimo gufatira imitungo bashobora kuba bafite muri Amerika no kubamura uburenganzira bwo guhabwa visa kubera uruhare rukomeye bafite mu guhungabanya umutekano muri Kongo Kinshasa. Muri Kanama mu myaka 2 ishize Amerika yafatiye ibihano Apollinaire Hakizimana wari komiseri wa FDLR ushinzwe igisirikare, Brigadier General Sebastien Wimbabazi wari ushinzwe ubutasi muri uyu mutwe, na Colonel Ruvugayimikore Protogene alias Ruhinde wapfuye wayoboraga umutwe w'abarwanyi badasanzwe uzwi nka Korap. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Minisitiri w'Intebe wa Uganda Madame Robina Nabanja yakubitiwe mu baturage kwa kane ubwo ari mu gikorwa cyo kubarura amajwi y'amatora y'abahagarariye ishyaka NRM muri ku butegetsi. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko umugore uri mu bakomeye mu butegetsi bwa Uganda yafatanye mu mashati na Onesmus Twinamatsiko wiyamaje guhagararira Buganga Yizeste ndetse ngo ishati y'uyu mugabo Minisitiri w'Intebe yayihinduye ubushwambagara. Ikinyamakuru cyavuze ko bapfaga amajwi ko Robina Nabanja avuga ko amajwi yabayemo ubujura. Abashinzwe umutekano wa Minisitiri w'Intebe banenga ko bashinzwe kurinda usanzwe mu bategetsi 8 bakomeye mu gihugu agera ugafatana n'abaturage basanzwe mu mashati bahari barembera. Umwe washinzwe umutekano Minisitiri w'Intebe Nabanja yavuze ko yashotowe bakirwana n'abategeza agambira gukubita uwo mugabo bari bahanganye. Hari amashusho agaragaza abantu basakuza bavugira hejuru bazunguza ibipapuro, ariko bayafashe bavuze ko ari agace kavanywe basibishijwe ku ngufu kuko Minisitiri w'Intebe afatana mu mashati n'uwo mugabo bitagaragara. Perezida Museveni yerutse gutegeka gufunga bamwe mu bayobozi b'ishyaka NRM. Yavuze ko habayemo amahane adasanzwe mu ishyaka ryataye umwimerere. Minisitiri w'Intebe Nabanja ntiyabonetse ngo avuge uburyo yisanze mu ntambara y'amajwi kuko ngo ari mu nama muri Amerika, ariko bashinzwe umutekano bemera ko kurwana byabaye ndetse Twinamatsiko agataha yambaye ishati y'uburere. Nubwo Twinamatsiko yakubiswe bwose bamwe mu banyapolitiki mu ishyaka NRM mu gace ka Kakumiro bamunenga ko yatinyutse guhangana n'umugore ukomeye mu gihugu cyane ko ari mu bategetsi 8 ba mbere bakomeye muri Uganda. Uyu mugabo wasabye imbabazi n'ubwo yakubiswe yavuze ko Minisitiri w'Intebe atari Imana kandi ngo niba yumva akomeye atakaba yaraje mu karere ka Kakumiro mu ibaro ry'amajwi. Uyu mugabo Twinamatsiko n'abatoreye guhagararira ishyaka NRM mu karere ka Kakumiro. Robina Nabanja asanzwe uhagarariye abagore muri kano karere mu nteko ishinga amategeko ya Uganda. Hagati abarimu bakomoka muri Uganda bari kwirukanwa mu Burundi bazira ko bashaka kwigisha ibitandukanye nuko politiki y'uburezi yagitega ibishaka. Uburundi buvuga ko bukiza imbere uburyo bwo kwigisha umwana agira uruhare runini mu isomo mwarimu akaza bunganira ibyo mu Rwanda bita competence based curriculum. Abagande bo bakaza mu buryo mwarimu ari we uzi ibintu byose kandi atari ku butetsi bubishaka. Ibihugu byinshi muri kano karere ka Yese ngo bikiza imbere uburyo kuko bufasha abanyeshuri gutekereza byimitse no kubasha kwimenyereza ubwabo uko bahangana n'ibibazo bigezweho muri iki gihe cy'inyejana cya 21. Mu Burundi ariko rero Gervais Ndirakobuca usanzwe uri Minisitiri w'Intebe w'u Burundi yatsinze
yanenze amatora ya Sena yabaye ku itariki ya 23 Nyakanga nira ko Buca yagizwe umukandida mu ishyaka CNDD riri ku butegetsi ahagarariye intara ya Bujumbura nyuma yo gusezererwa muri polisi tariki 9 Gicurasi aho yari afite ipeti rya Lieutenant General de Police. Imyanya 10 yose yataniwe muri Sena yegukanwe n'abakandida b'ishyaka riri ku butegetsi nk'uko byagenze ku badepite. Mu ntara ya Bujumbura hatsinze nira ko Buca na Kadinda Cayisaba, muri Buhumuza hatsinda Sabine Ntakirutimana na Siriyake Nshimirimana, muri Burunga hatsinda Reverien kuri usanzwe ari umunyabanga mukuru w'ishyaka CNDD na Clotilde Kampimbare, muri Butanyerera hatsinze Josephine Nyiraneza na Berekimas Nzoyaya, muri Gitega hatsinda Jeronze Ngendanganya nawe wasezerewe muri polisi y'u Burundi muri Gicurasi yari afite ipeti rya General Major de Police na Ferdinand Ndayisabye. Nararanganisha amaso y'amakuru byandikirwa muri Tanzania abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditswe umunyapolitiki Humphrey Polepole muri Tanzania uherutse kwandika yegura mu nshingano za ambasaderi ku gihugu gitegetswe nabi. Yanyemoje amakuru avuga ko barahunze igihugu akaba ari mu buhungiro muri Swede. Uyu mugabo yabwiye umunyamakuru uzwi cyane muri Tanzania General Ulimwengu ko ibara yanditse ari muri Tanzania kandi baba mu rugoro ndetse ngo yiteguye kujya Dar es Salaam akamara igihe kinini. Ikinyamakuru The Chanzo cyavuze ko Polepole asubiramo ko yanditse ibaruwa bitekereje ndetse ko yamyashimitse ko igihugu gitegetswe nabi hamwe ubona ko nta cyizere gitanga. Polepole yavuze ko imitekere mibi muri Tanzania ishinze inzego zose z'igihugu kandi ko yabirebye igihe kinini akababara ari ku byakozwe n'ishyaka CNDD mu kwezi kwa mbere umwaka byamuzamura isukari akumva atakomeza kurebera ibintu bibi. Uyu mugabo avuga ko inteko nkuru y'ishyaka CNDD yagize umukandida ku mwanya wa perezida Madame Samia Suluhu Hassan itari yemewe kandi ko yagomba kureka buri wese ushaka kuba umukandida akiyamamaza rubanda igahitamo uwishaka. Bwana Polepole binavuga ko yaba umwanya byo kumwikiza kuko agaragara nk'ubangamiye ubutegetsi. Yavuze ko atari wenyine ubona ko mu ishyaka ari ku butegetsi byinshi bitagenda ariko bamwe banga kwiteranya kandi bababaye. Uyu mugabo asanga igihe kigeze ko mu ishyaka CNDD banza bagatokora imigogo irimo mbere y'uko igihugu cyinjira mu matora mu kwezi kwa 10 uyu mwaka uko bitazagenda neza batabihinduye. Perezida Samia Suluhu Hassan ashinjwa igitugu mu butegetsi bwe no kubangamira abantu bose batamusingiza kandi agategekesha inkoni y'icyuma. Nasimbukiye muri Kenya abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika banditswe Perezida William Ruto yongeye kwikomonya politiki yirirwa mu bukangurambaga basaba ko yegura mu cyo bita Ruto Mastigo. Yavuze ko atumva neza ikigamijwe kuko ababikora biruhiza ubusa n'undi abizi neza ko atazaba perezida wa Kenya ubuzima bwe bwose. Uyu munyapolitiki muri 2022 yiyamaze avuga ko azasubiza ibintu ku murongo ubuzima bukoroha mu gihugu ariko maze gutsinda amatora abanyakenya bavuze ko ubuzima bwakomeye kurutaho. Bwana Ruto yavuze ko ikibabaje abantu birirwa bavuga ko kwiye kugenda batagaragaza igisubizo bafitiye abanyakenya uretse kwirirwa baduhira mu muhanda ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Ibinyamakuru bya Kenya bisubiramo amagambo ya Bwana Ruto avuga ati numva abantu ngo reka Ruto abanza agende hanyuma dushaka ko twategura umushinga wo gushyira igihugu ku murongo. Ati bene ibi rero mbona ari ukuvuga gusa ko nta gahunda bagaragaza uretse wenda urwango bamfitiye kandi ntacyo bazankora igihe nikigera nzagenda. Perezida Ruto yasabye umunenga kwerekana uburyo ibintu bishobora gukorwamo atari kwirwa mutuka ngo ni kasongo. Ruto Mastigo n'ibindi bintu bidafite umutwe n'ikibuno ngo nta munyakenya wakwemera ko igihugu kiba gutyo gusa kubera abantu bashaka gusaburira mu nduru. Mu myaka 3 ya Perezida Ruto ku butegetsi yaranzwe n'imyigaragambyo basaba kuyegura ariko kabanenga ko baterekana icyo bazakora mu gihe yaramuka yeguye. Perezida Ruto bivuga ko yiyunze kuri Raila Odinga bamurwanyaga ndetse banemeranya gusangira ubutegetsi ariko ntacyo byatanze uko imyigaragambyo itahagaze. Abanenga Raila Odinga bavuga ko ari gusaburira mu nduru ushaka imyanya gusa kuko nawe nta gisubizo cy'ibibazo igihugu gifite yabona aramutse nta ubutegetsi bwa kiriya gihugu. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikiriye muri Kongo kinjetse abanyamakuru bakodaje ba muri no barandika banditswe umutwe w'imitura wafashe udutse twa Katoboto na Ruke muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru nk'uko umwe mu bagize societe civile yabitangaje. Nyuma y'imirwano yabaye kwa mbere kwa kabiri no kwa gatatu mu bice by'uburengerazuba bwa Masisi hagati y'imitura n'urwanyi wa Zarendo ubusanzwe wafashwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Societe civile yavuze ko abantu benshi mu duce tw'abaso banyungu muri grupu Munyamaboko Ikatoyi Katoboto n'ahandi bavuye mu byabo bagahunga kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru. Bimwe mu binyamakuru bya Kongo byemeje ko uduce twa Katoboto na Ruke twafashwe n'imitura ku wa gatatu. Radio Kapi yavuze ko imirwano muri iki cyumweru yashyamirije imitura na Wazarendo bo mu gice cy'umutwe wa Resistance Patriote Kongore cyangwa Pareko gikuriwe n'uwitwa Mutayomba. Hagati mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira ku wa kabiri muri grupu ya Rusabe mu majyaruguru y'umujyi wa Goma humvikanye amasasu mu gihe cy'amasaha bivuga ko abarwanyi Wazarendo bari bateye uyu mujyi. Nyuma mu mashuri umutwe wa Wazarendo CMC uvuze ko ari ibirindiro byabo muri Rusabe byari byagabweho na Ventura ukirwanaho. Imirwano hagati ya Ventura na Wazarendo CMC kandi yabaye kuwa mbere no kuwa kabiri muri grupu ya Bukombo. Sheferi yabwita muri teritwari ya Rucuru muri ntara Kivu y'Amajyaruguru nawe bivuga ko yatumye benshi bata ingo zabo bagahunga. Iyi mirwano ya hato na hato ikomeje kuvuga nyuma y'uko Ventura na leta ya Kongo bumvikanye guhagarika imirwano bihoraho mu biganiro by'idoha muri Katari mbere ko bagera ku masezerano y'amahoro ateganyijwe mu kwezi gutaha. Kugeza biragoye kwemeza uruhande rutangira gutera urundi uko nyuma y'imirwano impande zombi kenshi buri rumwe rushinja urundi ko ari rwo rwashotoye. Mu nyandiko y'ibyo bumvikanye impande zombi zasinye idoha harimo ko ziyemeje ko guhagarika imirwano kuri abarwanyi bose bari mu makimbirane. Impande zombi zumvikanye kandi kurinda igikorwa cyose cyabangamira intambwe yo kugera ku guhagarika imirwano. Muri byo harimo kurinda gushaka gufata ku ngufu ibirindiro bishya ku butaka. Abasesenguzwa batandukanye bagiye bavuga gusinya amasezerano yo guhagarika imirwano ari intambwe ikomeye
ariko yo kuyashyira mu bikorwa ikaba ari ikomeye kurutaho. Kimwe mu impande zombi zumvikanye kitezeho umusaruro ni ishyirwaho ry'urwego rw'ubugenzuzi bugena ibigendanye no guhagarika imirwano no gukurikirana ko byubahirizwa. Biteganyijwe ko intumwa z'Amerika na leta ya Kongo zasubira iduha mu biganiro biganisha kugera ku mazina y'amahoro azasinywa bitarenze tariki ya 18 ukwezi gutaha kwa munani nk'uko impande zombi zabyumvikanye mu nyandiko zasinye mu mpera z'ibyumweru bishize ido. Nsoza mabwira ko perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yareze Candace Owen mu rukiko rwa Delaware muri Amerika amushinja gukwirakwiza ibinyoma by'uko umugore Brigitte Macron ari umugabo. Candace Owen ni umwanditsi w'ibitabo amaze kumenyekana cyane mu itangazamakuru no ku nkoranyambaga kubera ibitekerezo byo kuri politiki abagore n'abagabo bakunda gutanga. Umunyamategeko wa perezida Macron Tom Clare tariki ya 23 yatangaje ko we namaze umwaka harabikuye umuryango akoresha umuyoboro wa YouTube ukurikiranwa n'abantu miliyoni 4,500. Karere yasobanuye ko we afite uruhererekane rw'ibiganiro haye izina rya Becoming Brigitte rugamije guharabika umuryango wa Macron kandi ko muri Werurwe uyu mwaka wongeye kuwibasira yibaza ati umugore wa perezida w'Ubufaransa ni umugabo. Uwo munyamategeko yavuze ko we yifashishije urubuga nkoranyambaga rwa X avuga ko kwemeza ko Brigitte ari umugore rishobora kuba ari ikintu rikomeye muri politiki ryabayeho mu mateka. Karere yasobanuye ko umuryango wa Macron wasabye we guhagarika ibiganiro byibaza ku gitsina cya Brigitte ariko ko yabyanze biba ngombwa ko utanga ikirego muri Amerika. Umuryango wa Macron wamye ko Owen ari we yinjije mu itangazamakuru byo muri Amerika ikinyoma cy'uko Brigitte atari umugore kandi ko ari n'abanyamahanga babiha agaciro bitewe nawe. Uyu munyamategeko yavuze ati icyo abantu bibagira uko ari abantu barashakanye bafite ubuzima bagomba kubanamo n'abandi bagira ubuzima bwite bagira ibyumviro nk'abandi kandi bakomeretswa n'amagambo baharabika nk'uko n'undi byamubaho kandi bagirayo ingaruka zifatika. Umuryango wa Macron wamye ko ibiganiro bya Owen byahungabanije ubukungu bwabo bikomeye kandi ko wabuze amahirwe y'ishoramari yo mu gihe kizaza bitewe nabyo. Wifuza indi ariko ntabwo umunyamategeko kurera ishuye uko zingana. Mu Bufaransa nabwo Brigitte yareze abagore babiri bakoreye ikiganiro kuri YouTube bakemeza ko ari umugabo wahoze yitwa Jean-Claude Tournier nyamara byari bisanzwe bizi ko Jean-Claude ari musaza we. Muri Werurwe umwaka ushize perezida Macron yavuze ko ikibabaje ari uko birangira abantu bizeye ko aya makuru bakwirakwizwa ku nkoranyambaga ari ukuri kandi bihungabanya ubuzima bw'ubeshyerwa.